dito workshop para jadi kita membaca bikin di workshop sama gini menaruhkan lagi karena sama dia guys yang kan di workshop jangan disapurkan bunga pelagam seperti video na itong mabagay live ko rin na itong di workshop itong may sabi di workshop guys yang membaca sudah dalam subuh live na ano ha ito mo guys karon dito hello viewers baik dong guys baru nih main lagi sampai chat देखती लाइव को langsung बोलो dia kerja देखती लाइव को kerja bagi dalam langsung tuh तब और खाई तो मिस हो गई ini selalu nomor besar selalu bisa atau yang di bawah terus selalu naik tangga hanya dalam subuh naik dalam dua subuh coba kita masuk lagi di workshop kita mulai dari nilai bokri aku baru kita keren lagi dengan bagi langsung buat kalau di workshop hai dia mau